The team post in and good kanin tlai chan na Thawngchim kulili Nohawng ni sari Zaanlei Thawngchim na kan thok chan Zaanlei marat farm bol kasim SSC World Cup ni shamin nol ngai nak anlak Thawngchim kul lekhat February ni khat in tukum Thawngchim kul leli February ni khat tiang kum thum chunga SSC World Cup man mi bom ilam swal nak in chinram chunga minung som thom le pathum nun nak aliam i minung som nga le pahni hliam an pu tia Chin Human Rights Organization CHRO ni an than SSC World Cup ni an man mi bom ichwa swal nakin athi mi laka kumtling lawngak chha panga shong song anitel i minung pali shong hliam an pu tia CHRO ni chun an langter SSC World Cup ni shamin nol ngai nak an la kum thum chunga CHRO ni kan khomi feter khomia minung som thum le pathum hi SSC World Cup bom man mi ruanga athi mi an si bom hliam to ruanga pumtlam tling lawa a chwa mi telin minung som nga le pahni hliam an twar tia CHRO jambaw ngai salai mangshelian ni achim 2 February nili ni a chin ram mindat penga SSC World Cup khala ya 274 Battalion Sakhan Pong indum pakhata lei phum mi bom ilam swalnak in kumhleili tleirol nu pakhat ake abul i kumhleili pa ngak chia pakhat ake nga hliam apu chupina tedim peng ta ngen khwa alwan chia January koleruk ni a kumsom nga shong pa pakhat so sia akol na ka lei phum mi bom alam swal i ake khat lei abul ve Chin ram matupi peng matupi mindat lampi chung champion bi khwa ka dauna ka SSC World Boy pahni talin minung parukliam fak ngai an pu i champion bi khwa in som nga shong chu SSC World Cup ni an khang pina fachang velte chu matupi laya an phurna tia thai ase SSC World Cup ni shamin nol ngai nak an la kum thum tlin nak he pe tlain chunglei nol swana kin February ni khatni a champion bi khwa ralam shelter mi SSC World Cup chungin ralboy pahni telin minung paruk chu hliam fak ngai an putcha matupi khopi chi sunga an thlopna tia thai ase SSC World Boy hliam pu mi pahni laka pakhat chu ake leike abul ni adang pakhat chu ake pahni in abul tia tol chungmi hnani an chim CDF matupi munram chunga ralam asial mi SSC World Cup sanni shong chu February ni khatnia CDF matupi ni bom an puan no na i hliam pu mi an cha am thin hun lung in champion bi khwa in som nga shong an khang i biak in pahni siang in pakhat le in thum long atang chang khochunge mi fachang velte chu matupi laya an kalpi na tia twal chungmi hnani chun an chim chuban tuk chiamin aliam chia koma matupi peng ngaleng balang tele kala khwan ha chu SSC World Cup ni an rak khang i theory cheu khat le phachang velte chu matupi khopi laya an rak phur Sinram ha kha peng shambon Tactical Operation Command Colonel Hingchat-ong chu lungsot nakin athi tia Chin Human Rights Organization CHRO ni February ni ruka an than ha kha peng shambon Tactical Operation Command Colonel Hingchat-ong hi khoika da athi ti mi kongtu chu Chin Human Rights Organization ni anlang terlo ha kha shambun Tactical Operation Command Colonel So Chun chu Thawngchim kul le thum October thla khan Colonel Hingchat-ong ni hin arak chan Colonel So Chun chu Thantlang Operation a atel mi asi SSC World Boy Zigmin ong hlain le Colonel So Chun telin Thantlang Operation a atel mi na chu chin mi minung pangani nushin chawo borna konga aliam chia Thawngchim kul le thum October thla a Philippines beche sunga ta sa andak chuai na Mizoram ramkul longtlai pengkom sangau khwa ponga Assam Rifle ni apua kho mi thil tam ngai an tlai tia thai ase nihin February ni sari a longtlai pengkom sangau kho ponga apua kho mi thil aphur tu minung pahni le am thil phur mi tam ngai chu Assam Rifle duty ni an tlai alwan chia February ni nga nia Assam Rifle chu thongpek chia an rak si khotlang min ha cheklat nak an to chol na Assam Rifle ni cheklat nak an to anaka bolero mojo in khwal atlong mi pahni sanin apua kho mi thil chutlai ase Assam Rifle ni minung pahni sanin apua kho mi thil an tlai mi chu explosive kezali som nga detonator thongkhat le zariat le cortex tam ngai ase
thil apur tu minung panhi chu Assam Rifle ni Mizoram Paleksana an apna tia thei ase Magwaram chen kangko penga SSC World Cup le episode 3 phuni twal chungsiam tlai panhi chu an tlei hna hnuwa an shem hna I mei khangin an tha hna leo video toi chung social media an langter mau khin yang khwa a mei khangin twal chungsiam tlai phu athat tu hna hi episode 3 shwai tu chewai u kotang pole SSC World Cup an si tia thei ase aliam chia thongni kol le thum November ni sari ni a meu khin yang khwa episode 3 phu le SSC World Cup po chu twal chungsiam tlai phu YDF YPDF CNA CDF KKG Dragon Paka pha le yo paka pha changchi phu ni an rakka na chuka do na ka chun twal chungsiam tlai phu in minung panhi chu Maukin yang khwa episode 3 phu le SSC World Cup ni an rak thlai na I thi shin an chem hna hnuwa an khang hna tia thei ase SSC World Cup le episode 3 phu ni an khang mi hna twal chungsiam tlai pani chu YDF World Cup an si I samai khwa le jipia khwa mi an si tia thei ase mekang in tha atong mi hna kong he pe tlain YDF jam tlai phu le ni fe tarnak an to mi umri lau Zalon nak tlukruan nak le mate khokhan lai rel nak tlinga ummi ko tu le Karen Rampi kan ser lai tia KNU chairman padu so chu win ni phungning tein athan KNU ni BP in tran vo kan ngei mi na chunga ram khel muitin tling khit khatin nga Karen mi phun ni zalon nak mu tlukruan nak le mate khokhan lai rel kho na ka ummi ko tu le Rampi kan ser lai ti in KNU chairman ni chun achim Atu liao chan hi do thlen liao chan asi bantukin KNU ni ram khel muitin kan mu kho nak dinga rian fak pin kan twan tia KNU chairman ni chun achim twal chungsiam tlai phu ni an rak lak yan ukmi sagai ram chen chung kolin khopi chu lak than dinga SSC World Cup ni alwan chia February ni thum ni thokin World Cup tha chang zariat chong le Ralam Munli a sial in kada unak ang tua tia PDF in tranbaw ngay ni achim. Kolin kopi thang lay kan baluping kuchong bu khwa in SSC World Cup zakhat shong ni Ralam Munli in an sial pina. Kolin kopi chak lay 1-2 kopi in Ralam Munli a. Chen in kada unak ang tua in Nizan February ni ruk tiang kap ni kar kada unak afak. Chu kada unak a chun SSC World Cup ni Siam ngan ral tuk nak van long the fighter le helicopter in kada unak an to na in Colin kopi chu twal chungsiam tlai phonian ukri kautia Colin PDF in tranbaw ngai pakhat ni achim tu kum January thasham thokin 1-2 kopi shambun keral kap kha ma ya 111 kha ma ya 120 le kan belu kopi shambun number 6006 SSC World Cup le kuchong bu khwa a hun khwar mi khama ya 367 ni World Cup tha chang chapin Colin khopi lak chan dinga thakhat leng tim lamnak an rak ngai na kong chu PDF janwa ngai cheu khat ni an chim SSC World Cup ni Colin khopi lak chan dinga World Cup tha chang chapin Siam ngan ra tuk nak wan long the fighter le helicopter ye kada unak an to arwanga twal chungmi thongsom nga shang chu khopi chwa takin ahim nak muna ral an sam na tia Colin khopi twal chungmi pakhat ni achim sagai ram chen chaklaya Colin khopi chural kongle chole chashol naka abepi tukmi ase cha a SSC World Cup ni khopi lak than ani tim nak ase tia ral kongle ram khelai athiam ngai mi SSC ral boy hlun pakhat ni achim Pakuram chen chanchapin peng zayat chi khopia ni hin February ni sari sing laya kada unak afaki SSC World Cup ni van long le siam man zong an man na in KNLA le changchi phuni zayat chi palek sakhan le khala ya 73 SSC World Cup sakhan so an lak kho cham kong twal chung siam tlai phu thong lak nak champi ni an chim ni hin February ni sari jing le sumilam pathum shonga KNLA shoina kin twal chung siam tlai phuna ni pakuram chen chanchapin peng zayat chi peng chung khala ya 73 battalion zayat chi palek sakhan chongcha palek sakhan Musu Sakhan
Sale su sakhan chu voi khat nama an nami an ka cha Zaya chi Palek sakhan le khalaya 73 SSC World Cup sakhan an lak kho tia Ral Michael ni an chim Thawngchim peng Zaya chi khopi twal chung mi chu zam khawlawin kho chunga ani sheng I SSC World Cup ni van longin bom an thak pina sham ganin dong chat lawin ka da nak an twa tia thai ase Zaya chi khopi ka da na ka KNLA China kin BPLA Yonggung Chakle Pengkom Paka Pha Jowin Jong Kalam Jochi Kan Spring Warriors Kalam Le PDF Changji Phu na ani fon tia thai ase Yakhan Ramkul chu ka da nak ronga ahim ti lo cha Ramkul chungin chhuak di dingin India Ramin ha chu India Chawza Ministry of the Interior ni athai ter na kong India Today ni hina achial Myanmar boy nak chu thatlei pan lawin chiat lei long te apan I India rampi song anhur swan kho ti in Ministry of the Interior in Trambau ngai tu Randir Jaiswal ni achim ALSSC Ral Kap kar ka da nak achwa nu in Yakhan Ramkul pengkip ngota ka da nak achwak I Meu Mimpia Cheujo Yambe Anle Mepung penga ka da nak azwal tia Chaklai Changji Phu Thum ni Nisan February ni ruka an than RFA ni an lang ter ni nga thong ni kul thum November ni hlei thum in ni hin February ni sari tianga twal chung mi zakhat leng an thi I minung zanhi de song ma leng hliam an twar chang tia thai ase Jakhan Ramkul mong jo penga SSC World Cup le AA karka da nak ronga Bangladesh le ya Assam mi SSC kutang ram ring ngak ral kap le zungran twal minung zanhe le som thum leng an phan chang tia Bangladesh le media nani an lang ter Myanmar ramin Assam mi SSC kutang ram ring ngak ral kap Bangladesh rama an sam min ha chu Assam min ha chu ahim nak mun ha chia an se Nizan February ni ruk songa ram ring ngak palek pasari chu Bangladesh rama an sam chan Assam mi chunga hliampu min ha chu MSF si boy pol ni anso khen na tia thai ase MSF phuni February ni li im ni ruk tiang SSC World Cup chungtel kul lenga thlobul nak an to na I si in a an kwat na adam deuh changmi pol chu si khanin an chwa ter na tia thai ase SSC World Cup le AA karka deuh nak aswal ronga Myanmar Bangladesh ramri ta chon nak siang in panga kan khar I twal chung min ha chu ahim nak muna kan thial chung na tia Bangladesh chawsa ani an than chu pina Myanmar lein ka mi sham man kwan chu Bangladesh rama atlai minung pahni nun nak aliam SSC kutang ramring hak ral ka pol Bangladesh rama an sam nak kong he pe tlain SSC ambassador ong cho mu chu Bangladesh chawza ni dokal nak cha an kwat tia thai ase Myanmar Bangladesh petle nak Trambau ngai tu SSC kutang ambassador ong cho mu chu Nizan February ni ruka Bangladesh tram khwal buka kan au I Bangladesh chawza ni dokal nak cha kan kwat tia Ministry of Foreign Director Mia Mohammed Mainul Kabir ni achim Tutan kan Thawngchim nak chuma vial hing kan dong ter ri lai nandi lak chunga kanilom tuk shingshan thai singa thongpang thar he kani tong chan te na lai